Riuma igongona ria mathiko ma Esther Githaiga thiini wa kaunti ya Nyeri na Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni agwikinyitie guku hamwe na kihiri gia atongoria angi. Na ndumiriri-ini yake Raila nionekanire kwendia kioneki giake gia gugatongoria bururi kuri aikari a Mount Kenya, akiuga ati ona nianyitire mbaru uria wari president wa nahau kabere Mwai wa Kibaki githurano-ini kia mwaka wa 2002. Mimi nilisema tunaleta uongozi mpaka nyumbani, mpaka Nyeri, na tukafanya pamoja na Kibaki. Hamwe na uguo, Raila miario-ini yake ni ateanirie mubango uria ukoretwo ukiendio ni munini wa president William Ruto wigie kwarahura wonjoria wa bururi kuma ikero cia thi guthie iguru. Raila akiuga ati we na Kibaki ni mambire muthingi mwega wa uria wonjoria ubatie ni gukura nginyagia mwaka wa 2030 na kiria gitigarite ni guthie na mbere na kurutithia wira mubango uyu no ti kugarura. Inawezekana tunaweza kuleta mapinduzi ya kiuchumi katika taifa letu. Hatutaji mtaalamu mwingine. Tunajua tulipanga pamoja na Kibaki, hakuna ingine imebaki. Yale imebaki tu ni kutimiza. Ningĩ Raila ni akomithitie ciĩko cia ungumania iria augite nicio cirahinyĩrĩria thirikari, akiuga ati umwe wa muoroto wa kwenda gucenjia gatiba kugerera BBI ni guthinga marima ma ungumania na gutigirira mbeca cia muingi ciraruta wĩra ũrĩa cibangĩirwo. Tunaona Uhuru anakuwa na shida, yeye mwenyewe ana matumaini na ana nia, lakini hana watu ya kusaidia yeye kufanya hiyo kazi sawa sawa. Anapiga kelele, lakini pande hiyo wakitoka kuna vuja. Na wigie mutaratara wa gucenjia gatiba kugerera BBI, Raila athiĩte na mbere na kuonania mwihoko ati ona thengia wa cira uria uri igoti-ini ria gucokia cira riko, mutaratara uyu no guthie na mbere na ukinyanirie matanya maria mari ho. Na tukaleta regi. Tuleta regi. Imeenda kwa half time kwa sababu mahakama wamepeleka kwa half time, lakini itarudi. Utali na thayo bururi gutire kundu kungithio na mbere. So we do appreciate that you stood with the president during very difficult times. In fact, you made very difficult decisions. Miario no igie BBI igiuka urire igoti rirekereirie thiku 4 cia guthikiriria cira wa BBI thiini wa igoti ria gucokia cira riko, itua rigitanywo gukaheanwo matuko-ini ma guka. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri. The Constitution